le ua mato fatasi le tai au nei ia ma le fionga foi le faululunga ia po o le office sili o le tātou whane meri le fionga tavo i Mike le Mesio ia maona soa tau pe ona iai ia le sunga Matthew Jacopo lo tutonga vale ia ma le sunga epa i seia lo tutonga tau va tau vatu a tavo i malo au va al nei tai au so i formanuia ia fatalo fat foi i lau fitalainga tonga tau ia mise foi le pa ia ma le mamalo mai mo fa fonga se o tato atu no pele o Samoa mai ona au se yo nei ia mise foi le tapo inga tinam tama matua o lo fai le fai vole por fala ma ula liula ia wa Samoa ma on tam fainga ia le ngata foi le a inga salevi no manu ia wa Samoa ma fai vole aso le aso a malo va talo falava ya malo se fo manuia nei tai au a koe mana losi au pari ka le ko ki o mai kai au ma ko kia ole sunga foi epa i ole epikopo foi le kalisia ia me se foi le sunga ia tolu manavi ia Matthew ona ia le lo va ia le market ia le ale fale meli Samoa ia tano tau fai fa malo se fo manuia nei tai au a tonu fo lo tau mate mai le tunu pe ia se ma fu anga tau sa vani vani mai ai po le meo le atatala nai no nga tupe fo le ia o to pe le a tulanga o iai ala fatu le manota vo i malo o ba no ia te longa la o mata o se tu le matu tai au ia te longa le o nanga fale meli fale meli Samoa ia po le post office te langona so alo le matanga luenga pito sili lena matua tono Samoa pe afita tu iai ta to o vole tulanga fa tu spaia ina o le mala i lalang e tili fia foi le va anoa lena malanga ile lolo ile te ile fast food waso lena sa longo fa lele lupe io e alo la le lupe sa ili po fese me o yese pa matu fa na ai foi mal lupe foi mal la olivi io o le na fam talanga o le matanga na le post silfia foi le lupe sa fa ngai so ye communicate ile va o itu io e ala ele tato SamoaPost pela o nangal na o le fe ave inga o meli so se tupo so se tafole la lang ia me se foi tono Samoa fe ave inga o meli o aso isa fe lau tu se ave to ainga me se so yo onga mai me sa vai nei apia ia na fai mele tu se tina mal tama mai ia inga le no foi ngi e me se tu la o nangal na le tato SamoaPost o fa la lo timini ia me se la fo popo em tu na vai te con lo si lo ia timini ia manisi la va o nga tele la tat no e nei uso nei ai pe yo le tu la na tato moi tele la va tu la le yo tato fa le meli lo iai ia o le ala ele nei tai au e to fa la wi lo ati ia me se foi le fa funga me Samoa mo tu la uma me se me tele yo tato la sa va ia mas se tato mo tele sa e sa la fa ia me se foi nei por nei o le au nanga foi na le tu atu le mano le atu no so nei tu langa tau meli ai o le tulanga mo o le pusa meli sa ofisili hasi o ele fai so pusa meli na le ko ia ra wa ke mi ko pa yo fa pe o le kala le va ngo ia pe tulanga na sa se tem tau tau no ia uso nei ia toi famata osilaiti al tau tato pusa meli tulanga mo fa pena mo silfia a fai ele yeso pusa meli no ele a ko o ska kango Samoa io kaulia o lo suafa o lo PO box io o lo nu postcode io o ia velo o tangata o Samoa ia tulanga na masalo le no mena le tau fisile toi tavo i malo o va nei tai au ia wa pe o le o esa le ia sa no nga pe o le tusia sa communicate no so tai le no ai na ua ia e mai le sa o technology fo le o nei ia le na tato mori mawina le na male la ina le ia tai me feo le technology ia pe ia le mau ato le falling mai o lo to telefone ia le no le ato stusia sa le lava mai se lava tina mata mama tu e la tu fa na wi fa
o lo pela fatainga o momoli fa moli New Zealand Australia fa now o na fa moli o i tonu foi tu sia na tinama tu e me se tu langa le tu si tinama tama awai ese malo typing le tu si masai ni lo tinama lo tama type se tu langa fa na alo ia me se ni vai tau o le o nanga le o lo ia temine me se foi tu langa fe moli a ingo me yo documentation pe fa ta ingo sa va me se me yo tu langa fa mas nonga ma tu langa fa pena e den fene no sense through le original copy le ai pe la o nanga le SamoaPost ale tu ifo nai vai nga nai tu civil la sent my friend in nei ma to fa tali fu le ta vale fa ve o lo ele te mi fa mo tu mai tu langa ia le na to ngal me domestic me ma to lia foi nei vai tau so ar tu langa ia ta to ai nga sa vai po ni foi po me fa ta inga ni to ma nga nga le in wo le mani e tonga me pina ava pe la ia sa vai ia na lo vi fa mo moli fo na le la sa vai me domestic no me li vai ia no sinta mai tu pe lo su tala sa tongi ala fru mai ne pia nei au nanga na por no fo o fa na i sa vai po ma tu fo sa vai fo efficiency ta pusa pe singa talo mo sina me fa pena tu lang va pena ola fai o to ia le kui foi o fa pusa e no mai o mo domestic fa nga via e tongi e li fa pe ka fa ka dise ska va le sa mai o i sa fa ingi au ngai au nanga nga o lo fa wa an tu wi foi la sa vai e fa tindo le o nanga pe tu langa sa fa sa mo eso ana wi fa mo moli mani post ia post mai ni o si le fia pe an fa tu temi o solo o le history o le tasivalu fitu o le stamp mua na printer Samoa e te mi ngau aso tatu ma e te mi na la tatu siaman ma to le tonu mai nga tata e paulan me lo te fia mo post fa nga le senti fa fu ma tulanga pena e le ala o lo tu mau pele ni te tu no va pena au le lo tau sanga lumana i wa to se la limas football post wow pero nai tu langa nai tu long pui le tu no e io tato le tono le hato le o tau langa sa o le so ane tu langa va pena ni services le la ma ya sa no to ele ya ma lo bishop la foto le no le tao ma fa lo lava fa tai mo le no so mana tua la vai aso la tari titi pe yo I fa le meri pi tu di tasi me ngata le ngata e telefoni kai mer ko le ki ko o vai nga uma pe e fa mau tu me uma I le fa meri ai o se fifia na nei vai taimi ia wa ru lunga le so fu o I o tato la I sa la fai o so o ato ia sa la fai ka pe na fo ini po o sa la fai o ye le fa le meri a sa le longa o tu sivi ia o whangamalo, a sau, ia masala I ua. Ia pe o na wha apiala o nei la talata I fose tasi I whare meri ia. Pau wana wana na pe na ole, se sina lima su sene wha aru le pasi aru e ave lo wha mori. Pau la wana se lenye, ia matupe toni e sau ele meri, ona o maile ia o nei vaenga nei o I sala whai, ona moli mai la ia le ia pia ia ma ave lo I se temi ave tato fa ma ola ko na fa moli pa o sala fa sala I dua le ka u ola ko na fa moli ma fa no moli ne lo na inga la tata sala I dua ma fa mo mai ne pia so ko na fa moli e tato fo fanga telen tato va ai tanga tai o malanga I fa fu e tele na mo o miani ako pa unga le kai dua kai koru kai fa e o fo I tonga o le si vaenga na e la te mi pe wo ka anga ka ho nga ave ke lo pisi si e pe o le lava fo se le ala va no tonu na em fa ona I fo fa mi a mai la ia le la fo ma to ia fe ka ia la ko malo one piece le lunga va ale ia ka mu wa ko malo ia ko nga ma po si si ato pa o na te fo ina e fa te le ni si o ato pa ia le la so so ni to I fa le me ia wa e ma fo no ofisili wa pe e sa va ina I yo ia ma tu nga ro sa vai ai la me vole le mana o mie nei pia e tau to e su el tanga te sa vai e sa o mo mai a o ma nei la o le fo e a fo e mata mai mo mai mo te le sa la fai ia wa ava penela sa tanga e fai o le tupe pase se mai pas o le pase se o le va ma le kupe ai e san ko ga ki lu o le va e marco e fo marco e fo
ia ko sa fo ia ko ava ku ga ka ngai le kupe a le la ma watu ia e ba fai ana mo dia nel farme ona kiri va mele o to a la le va ve a fa pe lu i sala ilua o le termine ia tasi le vai sole le sa o meli mai o sala ilua fa pe na fo tato nei al temi tau no mai nei o le aso fo na ta pu ni meli ma ave loi il tanga tale i fa fo ma la fo lo mana ia malo o ai si vai ngai ona si le fia le tino o le vai ngai fia fa ilo atu e o tato o nanga o le emosa po le EMS okay o le au nanga na o lo yele le numero o le tracking number and finger trace le meli ia te sa wai luma le counter e fai le tamaita e ro i luma le counter ia e fia la folo meli fa vave po le emosa fo okay ia ta uia upu emosa o se fa upunga e faina fa ngo fi e ona na mamrama le tato tu ia o ina o la am fai ona matu le tamaita i le luma le numero ia e mafai ona e aru su e lunga le trace lunga le website ia ma va ai po fia tonu lo o ia lo meli fa pena fo i tato fa mori pe asa mai fafu ia ole i tuta uana ole tato e mo sapo le va ngare fi fa i lo atu le malu la tu ia me fai fona so soani ia te la to le ile la fatau di maina ia po le va ai tu ranga po feo i po o i New Zealand po o i Australia le tu ranga o ia lana fa muri na te fa fe tu langa fo le tau pisinisi pe fa pe isa oka fo le fi fai mai fa te inga ni New Zealand e me fai na au mai lunga auto ia sa ole vai ma uman vai o le telo pisinisi le io koko Samoa ia o matu tali sa spaia na vai nga taua le la fo gai fa ia sa ole e o la vai u la fala o tu langa fa pena ia e la fo mai matu o ia tonga e tau mo fi tau mo fi e se tau ia wa ke ro ia vai nga ia o tau mo fi sa ole ma no fa tai ia ai se si vai le la fo mo la no ia ton ma na ve ia sa no sa stemi to sa no mai ta vo i ma e poi le si vai nga fa mo le mefi ia ma no fa tai mo le no to pi ama fa ia sa no nga le fionga fa le lipule le nga te vo le fionga fa ia bishop ia pe o no ale o mata officially tong tau o no ale len fa le lupi le o to so i fu mai no to e a puti nga ruenga le nga te vo le to no vo ia o tato am ta le lupi mo pe e nga tala le bota ua fo e le mata vai nga nei tu langa fo i po nanga tonu falmit ele ngata ina le va ai fo ia le pule nga le ngata fo le o nanga falmit tonu ai falmit lo il tato o nanga i meta pensioni to tele ia si le fia fo le malu le tunu e to la haiti ava ila to lo si le fia fa ona tala pensioni tonu le o tato SamoaPost o le fia fianga i le pule nga le ngata le o fenga lo nga SamoaPost ele na o upor fa ona tala pension pe ve ona ua fo e pisa pia tu langa po o la le tato SamoaPost in muteri sala fai e ma fai na tala le tato pension ia e to tele le malo tunu e fa mai na o fali tupe fai tala ai ia le wa fai loa ma tau tino fo ia le ngata voili mo fa alu voili no tato Facebook page o tato pension in fai tala i tono tato SamoaPost limited pe o fianga tele le i tele vo isi ta mama tina wa anga ia tu foi la son nafi ele umintu lenga man tu ia unga kiu ia tato banks fa tupe e fai sina o le o nanga ia le SamoaPost le o tau tino e na fai fo to bo mai tala tato pension pe fa pera le te su le nupi fa ia le o tu la pension pe fa pe fia mala mi le te mi vavi pe o nanga ele ngata voile o lo ele tato Western Union tono tato SamoaPost e mi fai ona tala tupe o fa mama avenga uma ia lo fa pena ona fai o nanga SamoaPost ele ngata voile fe vena tono tato piti ngata pidol vai pidol muri en vai vena fa tato photocopy o nanga uma ia o le vai mama ia la company o ye pola SamoaPost o ye temini e mfai ona to e fo ia tu o nanga tu ai pe o le ina wata o le passport ia pe o vai mama o le fionga fo e le pule le ngata vo le pulen o nanga uma ia o le am fa pena ona to e au mai ia e to e fai tono tato SamoaPost ia pe o tu langa le o mai fo nei tai au i tau fa am tale ili ma fa ali fo le malu la tsunei o nanga ia
o lo i lalo lava le whaamalu le SamoaPost. Tele au unanga ese o reila no SamoaPost au mana ia le tuanga i mai on mele fai mau mai tavu. Ma lo fafta. O le sini va mole ana fiona le dipule. Fa fe na fia mau sata. Fa fe na fai sata pusa medi pe va pe ka ike fia ma mis pusa medi fa mol. Alo faftai ia pe le tulanga na terminate. O tele tato pusa meli tele foi tangata o tu fel pusa meli ono advantage la ne o tulanga ne pe ona ta o payments online tangata mi se fai business ia ma so tangata tai totas ai alo te register lunga tulanga payment online e always I fa mai pole alo post ia ko fa mai pole alo PO box o tulanga tonu lava le na le na ta o ai lo la ia fa so ta ile male o nanga le EMS le ta o le kopo o le EMS o le meli pui lea to e avi to sanga le mu te le lau tangata o ta pe o tulanga o telefoni o me tulanga vaeonga o laptops o TV po tulanga va pena sa o ala lau famomoli ma le EMS e fafe ko pui sa lo le lo pe na fe tu le tracking number track le po fiel wala fa fa ta io stadia e ka no track le nampa po fe lo New Zealand no famoli o me lo ya ta tu Samoa mai lo alu sa o la lo le kati la lo pusa meli o nga longo mai la ele officer ia o lo to no lo famoli o tu langa ta penanga o le ta to pusa meli e le form fa tu fa tu mo lo form o le tau a tu o le mesela ni new pusa meli por o le pusa meli fo se la ono sfuru ele tau sanga to Usa e ono sulta la o le tau le kima le loka. Ia ma se lau ta la lo subscription e tau sanga. Mor silfia. Ai pau angal kupet kong. Pau angal kupet kong e ka penga me mo kau sanga ko. A renew la lo mo lista sanga se lau ta la. Se lau ta la. Wa le uns fulu ia le uns fulu loka ma le ki. E wa tu langa fa pena e nga o ele va ele o ki. Me nga le su ia i loka tu langa fa pena. A fa fa fonga malu le tunu. O lo tu watu le fai ungal tau sanga le mo ele ko ngia la ko ala ku ala vango ale pulenga a fai te le come up me ati sempa e tongi lo pusa belio lo ia io yan wali le fuanga le ia la ave se uma mai pusa belio to fa sala tanga tala tele ma wala ma no lo tele ia nei tanga ta fanga le ono tulanga o le mam la premi to fai pusa belio al tulanga tonu la na al pusa men ma lo ia foi fuanga al ma ta to ma lo me sel minister man kako company ia por mutangal venga e ona ia se taimi ona lato el pusa meli tua e no tua mtulanga mfapina mai se lava le tulanga teknolosi le temil nei e tato te ngalu e va lua ma updating por advancement or technology le tem nei e pe o tulanga umalena o lo ia ale tulanga le o le tato pios payment le pe ona fai lo ato e ton manave tulanga na lo autiti lo ile tatu matanga wenga mai se pe silsile sa va a tatu silsila ya sa a fai e fie sau si mai ya sau i sale longa na po enga se ato le passport se tu petele na tulanga ko ele le kaimi mate ale la ye fuanga al mama le fai le passport i en venga po elo ka passport ya sa ya me se fo i fanga mal a wa sala i wa ya le la kala ka me i sa le longa i si fo la kulanga langa ya la fu e ko fa fu o nga kwa ya le SamoaPost sai le la ka fai ko e revamp ya me se fo mo le so swang ya me se le mal lo ke le o le a nga ko e ka ko uma kulanga ma penga Ora si mai ngale fa na tu ne tor mana ve le fa to a te lo le fa to a ma wa to te le tala ino pensione le tamam ti na ma tu o le se va ngana ta te lo fo ne pe ta lo tu fo le tupe e u su mai ai le va ve a ona i tamam ti na ma tu e tala pensione esa me ma le na le fo tala ya auto no vinga la va pe tala ya to tala u mai la u me o fi ma la isa mo Sale. Okay. E pe tu langa na tatu fala wiloa. E tu e long pui eli ele tu no i tu langa ia me se over queue i banks. Ia e fa na tatu ava no lai tu me o ele manisi o afe atu. Pe volen ma to su meni ta el tal fitu i tum o nei tatu tanga matua. E ta no le valu ia fa nga solo lo la i o talanga ili fatari le iva pe o tata lai banks pe tu langa pe na lo ia o nanga. Ia tu langa pe na me se foi tatu
TPO si sa vai ta tala mai tulang fa pini tulang sa vai Alo, ia, se iwanga na wai se si vai ngai, sa no mai ai ton mana me mai ko famru. Ai ole ta ole mele ole lo mai tangata lau te o sa mole le wing ole post code. O man tu o lunga le e te tau ana fa tumu lau fa tumu lau post code ole ta wala ole o nanga le SamoaPost office pole SamoaPost limited ole fa manatu tangata le ta ole o mai fa ipusa mi mo la to lo post code area tai tasi tono Samoa wa ele ngata fo il fa tumu nga wa to tele ta to wa fa tau online me fa nga cards se la le post code ke entering edem fa incomplete la transaction ole ta ole o no ta to website ele ngata fo le Facebook page olo yai post code area tai tasi olo fa ina provide ele SamoaPost pe tulanga fa pena ele ngata fo tulanga ele ma fa o meli laf male se ngo tau wa ese le tau le tasi kilo ese le tau le 2 kilo ya tia ula ye le lo numero fa mathematic tasi kilo kalama e 2 pauna ele customer na luatu na firma e fia la fola ko ko fua kasi kilo kalama which is 2 pauna ese lau valus fulu la foi New Zealand ato fa pe tulanga fa tai tai na e tau tule maluatu e te luatu fa pena malo mentality fa ngale ile fikanga le kau la foi lo king pusa o fa ki senga o fa pe ki senga pe ko ma fa le kikia ko le ki senga le kasi avenga ko ruma ko sa mo fa tai tai nga fa pena pe tulanga nga e fa aidom fa na tule maluatu era o nanga lo fa pena on fa itono ta tu SamoaPost ngalo fa tai e pa se si vai ia ole sina vai ngala titila vale ata nu uta to fa moti ia kwa o ka ko raka te mi o Christmas ia sa le ia ma kwa mo o mia i lava ta to tata nu uni me alo fa mai fa o matua fa ma fa fo ila ta to fa me de suma tata o na ina de afifi malanga IT fo ngale mfa na release ila fa moti yo isi fa mai se mai ala afifi o se o kama o ai la ya tu fa me dir ko ai ka ya elo ta nga lo fa ho na ni ya peta ya ni le mfa na tu wale va na sa o to na fa ine te ko e se tu langa tu pu mai tu a o fa mana tu na e malu la tu ya su mai ma tau au mai ai ti mfa na bi se tu lo no fa mol ya male va nga te fia fa ilo atu ya telefone ai mi se lava le motu tele sala fai ya em fai fo ona e vili i fo ya pe e fa mau tino a tili mo fa mau tu ati ya tu langa pe no tato tan no ni tu la ta au o i sal longa tato fa medio o numero telefone 5 o tu a CV o 5 to fa 5 fanga malo 5 fa o lua tolu a sau o le 5 valu o 5 ia masala i lua 5 ono o tastasi ia matato falmeli nei pia pe a fa pe o le lua fitu ono fa o ia numero na em faina vili mai ai o na o atu na tu fo ele numero i fa fa ngo fi fo i pe a fa pe inisi fa fsil ia o le ma ua fo e fa fonga malo le tunu ne tu la le fi os ni vai ngo le fi ma la ma ti ai alo fa tai te a bishop nei tai au ia to vo i mal ro va fa tai mo le avano wa tala foi la to foi o nanga te lo foi o se avano ta u si le fi ai ma lo te le tenu i si va en le si le fi mo mo o nanga le tato fa me ia wa sa o le la wa fa si tu o le tu o le fa me to no sa mo e va ngana so i si va en fi sa no ai lo fi le li pule e le to ngai na taro tanga nei tai au ma no fa tai la so o le si tulanga e mise o le mai mo mai foi tatu paanga mai fa fo tatu community o le isi tulanga o mato mo ina in SamoaPost o tatu fa na we RSE tele nai fa na we pe fa te tainga fa ta o me yo air conditions TV e noi fola e na le New Zealand Post so se la New Zealand Post i New Zealand e ona sent mai la i nei Samoa me e li fa pe tau fa tali tau fa fai se pusa la po e pe o nanga na le un man fa tau le tu langa me yo speaker ia rap le mai le o nanga le EMS e na mai la i sent mai le New Zealand Post le SamoaPost o tu langa fa nai tau sanga to malo tatu atu no pa o ale la un nanga Samoa e one o e on vo e tatu
Samoa mo Samoa SamoaPost SamoaPost. a wete mafau lava sisi tulanga a fia mo moli pe fia mo se me alu SamoaPost tango fie ono la onangan malo ele se tulanga fa silia tu isi competitors ala onangan mal tutusa le services ai tango fia tu la SamoaPost mo sisi lava tulanga pina tatalo malo le tu fe so animai lo soifua pia noa malana awa yo tolanga mapena so swani mai malana lupe na fale yo sira fia foi na tu mai lau olive yo o levana au lau olive na le sa tu i fa no foi alta tu ali fa au le temio popongati tolanga na SamoaPost lo o vai a kolga ko SamoaPost ngo o kwa so le o fa se kali si fo Ano tele do to vai tamu i malu o va nei ta ya va tai mo ngaro ngalei to ina lutado what to do ia faafetai lava so ala mo le no matango fia ia talo tu ia Samoa mi se veta taninga malo le vai aso yo ia mai tatu ma ia foi le tala vana le fai o le serve with smart to nanga va pina tatu tali malo se e tala la auto next week ia tala lava le o nanga o no mato le pito ia tafa ala wala le ruma le tapu ia fa nga lava ia access tu multa tu fale meli ia faafetai mo le no sa se so le vai aso tatu tu felua ia fa la wilo nisi vai o le proclame talo le ngalo le tu pui Samoa ia mesele fofanga mo le nea so ifua mai manuia alo fa tai fionga le pule ya tavo i male au finga ringa fo i mai le farmelia le tunu po le SamoaPost pe na eltan no ngal nei tau le ulusu tol minutu te le valutaro se fa fianga so fe filo nei tau